Abranche sa ni timu po a wabo nyina ne se oba afa no beton no na oton no 1.5 billion titifika no 150,000 Ghana cedis ta no oton no enti no papa no de ni pojija ya de ni ma obi se obi mpe obi mra na ometo enti na papa ba ko bi e wo ho a oti asem no ho popoye oni ni na ti oti asem no ho popoye no no okobo aposufo amanye se na madam fo bia bedi hu nkomo akire mi nti munye mumbo amene yen kwa spine so be no na obi ba na akofa na be tra ne kyanya obeso oton akwala no nti omam reporto ma police intelligence unit PID kaswa omo ebo modern a ene apapa abranche edidi hu nkomo se omepa akwala no ene omo kekan ya no mo yese Send your omemu esia den no ama boys no adwa ye ne sese ene obabi na hokra no anhwe yo metimi ache na koton e de etukwan eno bi ena kofi amofa kwakoye a police for ensa aka no sa video no ena mensaka me de ba besom ka yo say aha eye too much dey subscribe my page we me adoma no so ama upload bi bia on set me akabi abusia ekama sa de chini ati asamufro bi afika so ana de Ghana ne asore no abrante kofi amofa ya abrante bi a wote kaso a wodi ne djuma na brante yi e se wanya visa a opeso tu kwan fi oman mu ekobo ne bra e wa amono ne fi se Ghana ha ayede ama ne yie pa opa ne ho a ohun na asen se areso ama ne pa enu nti obetu kwan fi Ghana akwa amono ne akwa kobo ne bra na kwanto ni ba ne nso sa no sika odi betu kwan ne krampo abrante ne se onibi na emom ofa adwen bi se obepe sa kwan ne so nya sika e de etu kwan na kwa amono ne kwan ben na abrante ne fa so a oye na adwen so bi nya sika de etu kwan na akwa amono ne no okoni krom ko ni nwa bema bi e fe ne se kwadwo brako ho na de no de koye kwadwo brako na ni nti onya sika ne fi ho ene e kwan ben na police fo so fa so a ehu se abrante ne kwan ofa so de pesika de etu kwan kwa broche no enye kwan pa sa video na mensaka de babeso busa yenkohwe abrante kofia mofa sene ye kwan ofa so ko achema ye bi ko dada ne nua no eje ne ba ne ba ankran house de ne ba be ko school a ewi eche na nye school no de ne ba be ko na emum na ya agenda foforo e no set de ba ne nua ne yenkohwe mra abrante de hu fi kaswa police intelligence unit for ene be che abrante be tatom si wo ogulo estate e ben budumbram e wona atom si ye na ni nyina ne se abrante in influence nana kofi amufa onya 43 years na abapai oko ofi achem ayirebi nyame betre eho enofie na ho no ko ya nane bra panin ne bra no wawo emma no nkwala miensa nti panin owonya yimfe nsia no so ode ne ba beka ne nche no de akona ko school na kom school die eye pa nkwala no hu ade na eba na sa no na branche nana kofi mafo ne bran so de akwane ma no se onfa ne meta ne nchen akwane de mfie ni nsia nti ode ne be ko school abranche sa ni timu po a wabo nyina ne se oba afa no beton no na oton no 1.5 billion titifika no 150,000 Ghana cedis ta no oton no enti no papa no de ne pojija ya de ni ma obi se obi mpe obi mra na ometo enti na papa ba ko bi e wo ho a oti asem no ho popoye oni ni na ti oti asem no ho popoye no no okobo aposufo amanye se na madam fo bia bedi hu nkomo akire mi nti munye mumbo amene yen kwa spine so be no na obi ba na akofa na be tra ne kyanya obeso oton akwala no enti omam reporto ma police intelligence unit PID kaswa omo ebo modern a ene apapa abranche edidi hu nkomo se omepa akwala no ene omo kekan ya no mo yese be ma 100,000 also 100,000 yamenje mema say almost last 1.2 almost omo nyonje na police for ne bageni ya si 1.5 on pepe enti police for e pakisika egumu ema ofre police for ne chombe bia odi akola no odi beba de gina na o ma beto no na onu nim se nko fondo ma beto akola no enti born intendent no bae
oba no mo so ontra kan omo fa won private car kama omo ba no mo die ska so so en se ska ni o na branch ene de pa no mo ne tena mu na police ni ba ko ka chen say o ai ade a wo de akwa wo de na ben ya wo se ento ni se se be to akura no nti hwe na mo obi anto so dabi mi obi anche kwa abranche no ka kira kwa wanya mfensia no wo kan ni mu say we na me de ne bro no abeta ne nche de na ko school ya asama abranche ne kan nana kofi mafo no o ka kira kwa keto na wanya mfensia no say papa we na me de ne brewo ama gwata ne cha ko school no na akwa ne say yo mate akwa no so yo ni so be ko school na ne tumu po nyina ne say o so oton akola no ade akọ watu kwa akọ Canada akọ tena ho enti me no ka say titamen komo didie mu ani police fo ne kasa bon komo no yi ni tumu po say de oton akola na koye ni ntino oye ko anu ko nche kura akọ no so de o si no ku na si kwan kura enti obekọ Canada obetu kwa akọ Canada na mo so mfa 1.2 billion bla na mo fa yen pepa ne nka ta nyina ma no so ni sika ofe no 1.5 na zo no front na han to obekọ nti akwa no kwa de ohun no nti abusia akwa kohwe video na fe hu kwan a abrante kofi amofa efa asokoso no nwane mrade de ne ba no ketwa kan ho bankran ha senkode ne ba be ko school ene kwan a police fo so fa so a omhu abrante no mudi nanim kan ene ne hye hu nyina koe emomtimi kokọche na ene akola no enya ne hu didim na wei na amanfo no ebo police fo na ba so pass we de oma ya de panti sene musaka abrante de omunye hwehwemu enkosi ase na asotwe bi efata abrante no omomfa ma na fe se bi no so kasa na enso oban wudi sene omanmu emodin asi ayachi na ebedia ne sa abrante yi ebedede sa ne nwa bemen ebeyi ebefa sa kwan ne so a wodi benya sika ebe so kasa da bi eman mu ayede ya na eno nche se koche akola keto a onim hwe a fe na wasi so a onyini ba no ebeton no sa kwan wasi se ne nyina ne se esan se oman mu ayede enti opekuska e de tukwan akwa abrochi sen na won so wadwen kire esitie e wasem mu ayehu e wo comment so meso se aha aye too much dey subscribe my page me se won ye ya afa mi adoma no so ama upload bi bebia on set me afa makra